Ndabasuje kandi baha ikaze muri gahunda z'amakuru yacu dukomeza kugenda tubagezaho, nizera neza ko muri komeje kugenda mugira ibihe byiza nako mukomeza ingamba zikomeye cyane zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, mukaraba intoki, mwambara agapfukamunwa neza ndetse n'amazuru, ndetse kandi munahana n'intera hagati yanyu, mwirinda kandi kujya mu makoraniro y'abantu benshi cyane, mu by'ukuri kubera yuko icyorezo cya COVID-19 kirahari kandi kiracyakomeza kugenda gihitana abanyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi cyane ku isi muri rusange. Wenda reka turebere hamwe ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda, tunababwira inkuru mbi cyane, inkuru y'akababaro mu by'ukuri yamaze kutugeraho, nuko umugore imyaka igera kuri 25 imaze kwicwa n'icyorezo cya COVID-19. Haboneka abandi barwayi bashya bagera kuri 28 ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Na makuru atari meza mu by'ukuri, navuga ko COVID-19 imaze igihe ku butaka bw'u Rwanda ikomeje kugenda yibasira abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe bikomeye cyane. Navuga ko n'undi leta y'u Rwanda yorehejemo ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ubuzima n'ubundi bukomeze nk'ibisanzwe. Reka nkubwire yuko rero mu by'ukuri Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko umugore imyaka 25 yabaye mu 48 wishwe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, mu gihe hamaze kuboneka abandi barwayi bagera kuri 28 bashya mu bipimo byafashwe bigera ku 2042 byafashwe. Nk'uko imibare mishya y'abanduye yatumye rero mu by'ukuri abamaze gusangwamo iki cyorezo mu Rwanda baba 5919. Urumva ko arabora bake kugira ngo byuzure mu by'ukuri abagera ku 600. Abarwayi bashya rero babonetse i Kigali 8, Musanze 8, Rubavu haboneka 4, Rusizi haboneka 3, Gicumbi haboneka 2, Nyagatare haboneka 1, na Burera haboneka 1. No kuvuga ngo habonetse benshi cyane mu mujyi wa Kigali habonetse 8, na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru habonetse 8, Rubavu ni mu ntara y'Uburengerazuba haboneka 4, Rusizi Iburengerazuba haboneka 3, Gicumbi Majyaruguru haboneka 2, Nyagatare Iburasirazuba haboneka 1, Gatsibo Iburasirazuba haboneka 1, ndetse no mu karere ka Burera haboneka 1, naho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Nk'uko bikubiye rero mu itangazo Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze kuri iki cyumweru, bakomeje bagira bati twihanganishije umuryango w'umugore w'imyaka 25 witabye Imana i Kigali. Nk'uko by'ukuri babitangaje, mu bantu bose rero hamwe bamaze kwandura abagera ku 5480 bangana na 92.5% by'abanduye bose bamaze gukira, ku buryo rero abakirwaye ari 391. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba ikomeje kongera imbaraga mu gupima COVID-19 ku buryo hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 624,115. Bikaba biteganywa ko rero mu kwezi gutaha no kuzatangira kwifashisha imbwa mu gupima iki cyorezo. Reka nkubwire ko tariki ya 14 Werurwe 2020 ngira ngo abenshi bamaze kumenya, nibwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yemeje ko coronavirus yageze ku butaka bw'u Rwanda yagaragaye ku Muhinde wageze mu gihugu tariki ya 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde. Abaturarwanda baracyakomeza gusabwa n'undi kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo, no gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Ibyo rero ni ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. Umwaka urabura iminsi mike cyane ukagera ku musozo, ngira ngo turabura igihe gito cyane kugira ngo dusoze umwaka wa 2020. Navuga ko ni umwaka utagenze neza cyane, ahanini bitewe n'icyorezo cya COVID-19 navuga ko cyatitije isi. Ntabwo ari umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda gusa, kuko u Rwanda no mu bihugu byagezemo COVID-19 binatinze cyane, ko bivuga ko iki cyorezo gifite inkomoko mu gihugu cy'Ubushinwa, naho cyahereye cyabanje kugenda kisasira abatari bake cyane. Gusa Ubushinwa nk'igihugu cy'igihanganye kiza gufata ingamba zikomeye cyane zo guhangana nacyo, ndetse bazabiza no gutanga umusaruro mu buryo bufatika cyane. Gusa iki cyorezo ntabwo cyaje gutanga agahenge, kuko cyaje kwibasira umugabane w'Uburayi, kibasira umugabane wa Amerika, ndetse ngira ngo ubu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bihugu bituye cyane ku isi, nacyo ni igihugu cy'igihangange. Bibarwa ko kimaze guhitana abantu benshi cyane. Iki cyorezo rero kiza no kugera ku mugabane wa Afurika. Gusa navuga ko umugabane wa Afurika ni umwe mu migabane itarigeze yibasirwa cyane, nubwo bwose nawo navuga ko bisa nkaho uyu munsi iki cyorezo gisa nkaho cyahinduye indi sura umugabane wa Afurika. Ni icyorezo rero cyatumye isi yose ifata ingamba zikomeye cyane zo kwirinda, ku buryo habayeho no guhagarika ubuzima, cyane cyane igihe abantu bajyaga muri lockdown cyangwa se muri gahunda za guma mu rugo. Ubu bibarwa ko hari ibihugu bikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi byasubiye muri gahunda ya guma mu rugo, birimo igihugu cy'Ububiligi, Ubufaransa, yewe hari n'ibindi bitekerezo uko byasubira bitewe n'uko imibare yongeye gusa nkaho ikomeza kugenda izamuka. Ariko gusa navuga ko nyuma y'ingamba zagiye zifatwa habayeho mu by'ukuri gutanga umusaruro mwiza ufatika, ndetse kandi biza gutuma ibihugu byongera gusuzuma bisanga ko hari igikwiye gukorwa kugira ngo abantu bakomeze kubana n'iki cyorezo, ariko kandi banakomeze n'ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Nako byagenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko mu Rwanda cyorezo nk'uko byagendekeye ibindi bihugu
no mu Rwanda nuko guma mu rugo abanyarwanda bayiciyemo, hanyuma ingendo zo ku mipaka zirafungwa, na n'ubu ngubu ntabwo zirafungurwa. Mu kirere nuko byagenze, gusa arishimirwa ko uyu munsi wa none indege zigenda nk'uko bisanzwe, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane birafungwa mu hoteli, utubari two na n'ubu kugeza amagingo ngaha turacyafunze, ariko kandi byinshi byamaze gufungurwa kugira ngo abantu bakomeze ibikorwa ariko banubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ubuzima burusheho kugenda bwongera kumera neza cyane. Akaba rero navuga ko muri rusange mu Rwanda buri byumweru bibiri inama y'abaminisitiri iraterana iyobowe na Perezida Kagame, bagasuzuma hashingiwe ku isesengurwa ryakozwe n'inzego z'ubuzima, bakareba niba hari ikindi cyafungurwa cyangwa se niba hari icyafungwa gishobora kubangamira ubuzima mu by'ukuri bw'abanyarwanda mu gihe icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugenda kigaragaza ko gikomeje kugenda cyoreka imbaga. Mu Rwanda ndavuga ko twamaze igihe kirekire tutarumva umuntu wapfuye cyangwa se yishwe n'icyorezo cya COVID-19, ariko niba uyu munsi wa none tubara abantu bagera kuri 48, birumvikana ko ni inkuru ikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane, ndetse kandi biratanga n'ubutumwa bukomeye cyane ku banyarwanda kugira ngo birinde mu by'ukuri, kuko burya kwirinda biruta kwivuza, birinde icyorezo cya COVID-19. Ngibyo rero ibivugwa muri rusange, ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda navuga ko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni kimwe mu bihugu navuga ko byafashe ingamba zikomeye cyane, ndetse kandi ku bw'amahirwe igihugu cy'u Rwanda, ibihugu bitandukanye umunsi wa none bivuga ko umunyarwanda ashobora kubigiramo ntiyirirwe abazwa byinshi cyane, bitewe n'uko bazi yuko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye cyane zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni icyorezo kugeza amagingo anga nta muti nta rukingo, gusa hari inkingo ziri mu igeragezwa, bivuga ko isaha n'isaha zishobora gutanga icyizere gifatika kiri hejuru 95% ku buryo zishobora gutangwa. Hari amakuru avuga yuko hari inkingo zigera kuri 3 zishobora gutangira gutangwa mu mpera z'uyu mwaka wa 2020, no kuva mu kwezi gutaha tugiye kwinjiramo kwa 2012. Akaba rero mu by'ukuri hitezwe ko umwaka utashobora kuza umwaka w'urukingo, aho abantu bazabagenda bahabwa inkingo hirya no hino, kuko ari inkingo nyinshi uko twabivuze hejuru zikomeje kugenda zigeragezwa hirya no hino, zishobora kuzemezwa n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima OMS, zigatangira gutangwa hirya no hino. U Rwanda ruherutse gutangaza ko igihugu cy'u Rwanda kizaza mu bihugu bya mbere mu by'ukuri mu gutanga izi nkingo, kandi ko rwiteguye yaba hazashyirwa inkingo, yaba amafaranga azazigura, ndetse kandi n'abazaherwaho kugira ngo bahabwe izi nkingo, kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba byiza cyane. Muri rusange abantu bakomeza imirimo, ariko kandi badafite n'impungenge z'uko icyorezo gishobora kubatwara ubuzima, cyane ko twabonye ko ari icyorezo gikomeye cyane cyandura mu buryo bworoshye, ndetse kandi no kukirinda nabyo biroroshye, ariko biranagoye bitewe n'imibereho ya muntu, ubuzima bwa muntu, ibyo akora umunsi ku wundi. Guhera muri uku kwezi gutaha kwa 12 u Rwanda ruzatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19, cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi. Iki gikorwa leta y'u Rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'Ubudage, ari nacyo kizatanga abazatoza izi mbwa. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, muganga Nsanzimana Sabe, yahaye ijwi rya Amerika, yasobanuye uburyo izi mbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye COVID-19. Icyo dukora ni ugufata umuntu, niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe, niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatiraho, mukayashyira mu kamashini kabugenewe, hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi, na ba nyirabyo bakiri aho. Urumva yo ihanyura mu munota umwe, ibi biba bahaye ibisubizo, kandi mbere ubu twapimaga bigatwara amasaha 24 byihuse muri laboratoire. Ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana, ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri labo, bikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize gupima nyine COVID cyane. Biroroshya, hari aho batangiye kubikoresha mu bihugu bimwe by'i Burayi no muri Aziya, ubwo rero natwe turashaka kubitangira hano muri Afurika. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitira izi mbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira, nko ku kibuga cy'umupira, ku kibuga cy'indege n'ahandi, mu rwego rwo kwihutisha akazi. Muganga Nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u Rwanda, zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa. Nsanzimana aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa
batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya 94%. Uyu mushinga ugiye gutangizwa mu Rwanda, umubare w'abanduye COVID-19 ugenda ugabanuka ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana asobanura ko mu bigo 25 byapimirwagamo ubu 20 byamaze gufungwa, hakaba hasigaye ibigo 5 gusa. Uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandi urugendo ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari. COVID ntabwo iri kugenda yoroha. Muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga, nibwo ikunda kuzamuka. Mwarabibonye n'ibihugu byinshi byasubiye mu rugo, n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika. Twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe, icyumweru kimwe iyo urangaye biba bihagije yuko bigera ku gipimo bikugora kongera kubigarura. Izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima COVID-19 ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo. Umuyobozi wa RBC agasobanura ko leta y'u Rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo